Zdravo svima, dobrodošli u serijal vezan za Word. U ovom serijalu ćemo proći vežbu iz Worda koja se radi na časovima, dakle u pitanju je ova vežba koja se nalazi na sajtu katedre, dakle link će biti dole u opisu. I ovdje imate dakle lab vežbe Word, to je u stvari ta vežba koja se radi. Dakle, sve što je potrebno je da je skinemo, dakle kliknemo na nju, sačuvamo gdje vama odgovara. I kada sačuvamo, dakle, potrebno je da izvučemo te fajlove koji se nalaze u okviru ove naše arhive. Idemo desni klik i kažemo extract here. Kada izvučemo fajlove, dakle, dobijemo ovako 3 fajla. Konkretno, ovaj prvi je folder sa slikama koje ćemo kasnije ubaciti. Zatim imamo Word file gdje nam se nalazi neobrađen tekst i Word file gdje se nalazi obrađen tekst. Sad, što se tiče samog testa, dakle kako će izgledati kao razlika u odnosu na ovo, dobit ćete dakle Word file gdje je obrađen tekst, ali umjesto drugog Word fila gdje je obrađen tekst, dobit ćete PDF file. On se dobija jednostavno da ne bi vidjeli koje podešavanja su oni koristili u samom tekstu. Dakle, i dobit ćete još jedan PDF file gdje će se nalaziti svi zahtjevi, ne znam, veličina fonta, koji je font u stvari i tako dalje. Tako da krenemo. U ovom klipu ćemo proći naslovnu stranu. Dakle, ja sam napravio da ovaj serijal bude podeljen u neke, da kažem, smislene celine. Tako da svaki klip obuhvata neki deo zadatka. Konkretno, dakle, ovaj prvi će obuhvatati ovu naslovnu stranu, recimo drugi će obuhvatati ovu drugu stranu, dakle, pričat ćemo o tabulatorima i tako dalje. Tako da jednostavno možete da imate svaki klip posebno odvojen, tako da možete lakše da se snalazite ili jednostavno ukoliko znate neki deo, ne morate da gledate, dakle samo preskočite taj klip. Dakle, kao što sam rekao, krenut ćemo od ove naslovne strane. Sad, pre nego što krenete uopšte da radite Word, dakle uvek neki tekst, dakle pišete i ostalo, uvek prvo podesite strane. Dakle, one su jako bitne zato što ukoliko tek na kraju promenite veličinu strane, ceo tekst će vam se deformisati. Samim tim morat ćete faktički sve iz početka da sređujete. A jednostavno nemate taj luksus da priuštite sebi toliko vremena, da stignete sve to da uradite, tako da bolje odmah na početku da sredite te stranice. Dakle, ovdje ukoliko pogledamo, idemo na karticu Layout, zatim Size i ovdje nam je veličina papira Letter. Sad ovo nije neki standardni format, dakle uglavnom se uzima kao format A4. Tako da najvjerojatnije će vam pisati i na samom testu, ali ukoliko ne piše, dakle, vi slobodno i pitajte, ali svakako u 90% slučajeva tražit će vam dakle na A4 formatu ili jednostavno za vaše seminarske radove ćete koristiti i štampati tekst na A4 formatu. Tako da prvo što je potrebno je da promenimo veličinu papira i stavimo na A4. Zatim druga stvar, opet ukoliko ne kažu, proverite, dakle, to jest ako kažu, dakle, margine, jednostavno da li su, kog su tipa, dakle, da li je normal, da li je narrow, wide i tako dalje. Tako da ja uglavnom stavim na normal, tako da možete i vi, ali jednostavno ukoliko niste sigurni, slobodno proverite. Čini mi se da je po defaultu na normal, tako da, dakle, evo da proverimo i kod njih. Sad, ovo je ono što sam pričao, da jednostavno ne možete da proverite koja je veličina papira kod njih. Dakle, kod njih je veličina papira A4. Sad, još jedna stvar, da vam kažem, pošto ja radim u verziji 2016, a oni su radili u 2007, ja konkretno nemam ovaj cover page, ali svakako, mislim, to je samo ono izgled, tako da nema šta da vas brine, svakako je sve na toj kartici. Dakle, kao što sam rekao, ovu naslovnu stranu ćemo ubaciti preko kartice Insert, dakle, evo je ovde. I ona se nalazi ovdje, dakle sa leve strane cover page. Ukoliko kliknemo tu, on će nam dati izbor svih ovih naslovnih strana. Sad, dakle, stavite ovdje kursor na početak i kada kliknemo ovdje na naslovnu stranu, naći ću neku najsličniju onoj, evo recimo ova. Kliknemo i pojavi nam se ovo. Dakle, evo je naša naslovna strana. Sad, ukoliko vam je ovo uključeno,
Dakle, i u ovom se pojavi page break, pa ovo ne znate šta je, dakle to se tu isključuje. Inače, ovo se koristi kako bi jednostavno vidjeli šta je u pozadini teksta, dakle kako je tekst faktički napravljen. Ovaj znak vam označava da je recimo tu kliknut enter i može da se desi da je recimo ukoliko kliknut tab, dakle ovdje se nalazi strelica. Evo recimo, da, evo vidite ovdje kada nešto nabrajate pa je tu strelica. Dakle, čisto da znate za čemu to služi, da vidite gdje je page break, gdje je section break, dakle gdje je sekcija i tako dalje. Dakle, to tome služi, i jednostavno, da, dakle to tome služi. Kada smo ubacili ovu naslovnu stranu, sad ćemo krenuti da je popunjavamo. Dakle, ovdje piše godina, mi ćemo ovdje isto ubaciti godinu, dakle možete staviti datum bilo koji, svakako nam je potrebno samo godina, dakle možemo i neki drugi datum i ovdje će se prikazati samo godina, tako da 2019. Ovdje ide dakle document title i document subtitle. Konkretno ovdje mi pišemo predstavljamo vam, a ovdje ispod ovaj tekst. Sad taj tekst, dakle, ovdje se nalazi, tako da mi možemo samo ovo da kopiramo. Dakle, predstavljamo vam. I sad u zahtevu zadatka, dakle u onom drugom PDF fajlu, će vam pisati koji je ovo dakle, font, koja je veličina fonta, dok ovdje, pošto nemamo taj drugi PDF fajl, samo ćemo pogledati iz ovog Word fajla. Dakle, to je Arial 36. Dakle, ovo možemo malo proširimo. Evo, dakle, ovo je, predstavljamo vam. I možemo ove zagrade da obojimo zeleno i da ovo je boldovano sve. Dakle, možete kažete CTRL B. Dakle, tako boldujete nešto, kao da ne morate da označite pa da kliknete B, nego samo CTRL B. Inače, za kopiranje, dakle, ukoliko niste znali, dakle, kada označite CTRL, odnosno Ctrl C, pa tamo gdje hoćete da kopirate, kažete CTRL V. I document subtitle, to je ovo, projektni rad. Dakle, to možemo da kopiramo, CTRL C. I onda kliknemo ovdje, CTRL V. I ovdje ćemo reći, dakle, samo da imamo šta je ovo, Arial 11. Dakle, i ovo je boldovano. I dakle, ovo ko je autor, možemo da obrišemo, ovo stavimo ovako dole. Opa. Ali, evo, dakle tu upišete tekst. Sad jednostavno ovo veličina nije ista zato što nije isti cover page, ali svakako mislim to je to. Dakle, samo ubacite odgovarajuću naslovnu stranu, dakle insert, ovdje cover page i popunite sa odgovarajućim zahtjevima, odnosno odgovarajućim tekstom.